Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba Jason Saukme Maulong, ubarang syu'e na okam, kumu MLA jangko Umsning Constituency, ringkat lang ba UMDC barim, uba Don Kupar Sumer, lembag ipad ng Kershan, lay penyeso iladi siya ka National People's Party, haga hinruturi ukulalingkot Arajar Arfulay, at pinklanya gani ka party, haga election MLA, kaban sa long mentaw snem, Arajar Arfulay. Yakini gi arngo ginong mikmat barim jangko Umsning, bat ya ginong Kershan, na priang sumubaha, daw National President ke NPP, Konrad Kongkal Sangma, ringkat ke Jingedon lang, jang National Vice President, uba Prestun Tensong, State President ke NPP Meghalaya State Unit, Dr. W.R. Khalukhi, ke Dr. M.M. Perinlingdo, uba Ngai Lang Dahar, uba Sostinus Sotun, ke Kong Magdalene Saukme Maulong, bat kiwe-kiwe. Hakini kasi Konrad Sangma ulapan benaru, ya uba Jason Saukme Maulong, kumu kurtong ke NPP, ban aireng na Umsning Constituency, haka election MLA mentau senem, Arajar Arfulay. Badum mereka yang hak parti unit. Itu lebih baik. Mana shop ini, bukan seni insan, seni gambaran, dan soba. Yang hak ewer di produk, di Kershan, jom unit. Bagi orang hanti apa, yang jadi shop kejongan, nama kami election. Dari shop kejongan berkala pun dah hendak. Kami garung CDP, garung naik lepa. Mak, apa kami lo? Dan lepa serba ke parti. Nasang hi, dengan nombor mendengar kepada pak, bahan mihi dan kajian lepa. Dan itu lebih, yang ada ini, ini bisa mendengar ini, kepada sektor hak parti dulu. Ini bisa mendengar itu mana? Abi ini yang hak HSP di Pol, ini ikhlas ini belum pasal pasal ini lah dalam HSP ni apa. Adi bagi ini dalam pasal dari UDP, dalam UDP. Bagi UDP dalam apa sentam, nah itu pikir sosial orang, hari ini kawan, zaman orang kuat, sudah polok jalan, jangan kesan orang, kita, orang polok balik kami, kembali ke dalam mentah. Ia bakal yang diberi habis sesuatu yang tahu, obaran usailah, leher usap ini dihadap kamu. Dia beri ini dijawab juga. Omseng kalau dia itu untuk kita mencoba omseng, kaya untuk klaim tu ada distrik, kalau hubungi presiden dari distrik UDP, kalau support presiden, ham apa omseng, bakal member lupa central executive. Kaya untuk sistem dari parti, dalam lurus dari parti, ada banyak election. Sebab presiden dari distrik Jogi berjaya akhir, bersudah presiden dan sistem soal election. Sebab itu, teman hai lebih jatuh beterai yang bersama membaca. Apa yang positif di sini produk sama dalam berlindungi, pada sempang besar, pada menolak dari hak berlindungi. Bisa berjaga. Ini orang apa yang ini mau mentasarkan New York speaker. Good morning. A speaker who never speak. We have a speaker, but the speaker never speak. Dan tak tinggi apa? Speaker betul. Dia kat poisi kat parti. Naru, ini bang asu berkat maroi, ini bang asu berkat sisi ni. Dari som dikenai. Mereka berkat hari ini sen, bagi non kesan hadam,
Basyano man pai hakami ke arjan ahlai. Kita pemamanin menghadap bersaing umum MLA Jogja PDF. Bak arum bentang sini saya keseng NPP. Jadi kita ubah melalui IP kita, kita ubah melalui keseng NPP. Tapi kita ubah di badan kami. Kada beri nama tajam pi. Bangakwa menolak ke kebahan. Benda kata matai. Kini kisah sem. Bangayo berplay. Ini kisah tadi kisah bangayo berplay. Ayo berplay kat ni dalam ada konsultasi. Kedai jadi kebu kepini hidung yang di bahalor. Kat siapa ngapai? Nak beli kedai siam, di kedai beli siam. Kim cukup banyak lah orang ini. Kat bang ada kam. Kita bawa konsultasi keurang. Kat bang ada kam. Uang nak disispat 90%, 90% kita barang bawa konsultasi keurang. Bagaimana ini peta? Hi, terusong kita bakar. Apa betul hari ini sansan? Apa biar sebelum senang? Ini disengkit di surat layam nampak yang, layam yang berbarat. Di surat kita jual di apa lagi usah minta pelai orang. Hidup sosial jadi tahun 0 point. Hidup sosial jadi umur ter. Surat ini yang beri nama Islam dengan program Islam. Penting kesengit dalam pemula. Perintah dari serta komisi jalan buat bersuatu ini juga. Berbuat apa ini kita? Nanti dekat tapi. Kebencian nanti kalau dekat tapi. Yang apa ini kita? Banyak orang keliru yang kita. Maka dia minta diwegi kita kinuan. Seksang beber. Kinuan kinuan. Kataannya nanti. Di bawah ni dalam election. Berpengkuman kita labu kecil kili akhmat jombi. Begini kita jadi di badan kami di badan. Bagaimana uliau arbunai. Ini kita jadi di badan mai. Ini kita jadi di badan nami akan Islam. Labu kau kecil kili. Apa mengimat kita kampung saya kita berikan dia. Ini bahasa angin hajam. Lima kampung Islam pura saya kita. Hak itu kapor menua badan kita tapi. Itu ibadah sendiri korma. Yo bertupai kat bala di marba mardi. Ini hak kapor. Jar saya kita yo dia. Itu orang ini di bata. Kalau sutra orang ini mengalek sekali kesayang orang ba. Konversi yang ini kat bangal kedua itu kumjukan tanya. Tidak dalam tak tahu kan ini dia orang ba ibalai. Mengiyok bagi Islamista bagi orang mereka sana. Ilai kedua ini kamu. Except ini. Jadi kemudian di Civilista tanpa full commission show. Balik no, ini kita tidak ubah, tidak usah. Ini kita dapat. Iwi parti kita bersuara. Nak kita Kim Junor Bandren yang berborder isu. Balik, yoting badan election. Sanpuslan gejala terhadap sanpuslan legislatif ada. Iwi disorgar besar, Timur bertahan dengan isu Yoran election. Jadi tangga ni disorgar, orang sorgar jom dipeklah, bahkan nur berpendek nur diukur besar. Sanpuslan menyok berpendek diukur besar. Tangga berpendek berpendek. Kalau orang ini artinya kami nak berpendek diukur besar. Kalau nak tik rumah ini pasangan. Ya, jaga para gihinan, bawa sekni mintet, kebodan mintet saya. Ya, surut para kalau mintet muda. Dengan pendek mentayu pun sam, lalu ini pendek. Jadi kita tak ada mungkin bersutuk. Di bawah itu kita isu yang ini pada isu. Sebab ni ijna, kita sota di ijna ini. Gua pendek tu, pada pendek Kebanjak konsusi hadir buat. Maka kami di sini berasal dalam skut pergi cakap zaman budaya. Buat pengikut budaya. Ini sini hukum parti ini kriminaliti. Bak terdapat di dokumen penelor dari itu kiramba semong dari target time mau hukum berlanjut kerten dengan diperlok di itu ini negara rekat bagi hukum parti. Di hari ini kepor hukum presiden dari parti.
nga senya le banta ba ngan penyang ya iba Jason Maulong bat iba Don Kupar Sumer sya ke parti NPP ke Jongi hakaba Mrs. Noktenat hari ke parti ke Jongi yang ke NPP family Kemud Milong Siyeng Sisem Milong Wah Sipara hari ke parti Kumta hari ke War Kepriang Senopah IP Barok Armut Singani ke parti ke Jongi Iba Jason Uru Ramba Ujon bagi suka parti Uwe ini kinong yaram jo ke PDF hari ini kita sengi ke Beladet Uang syak terwasan puluh Uba Jason Par Uang Nayap bed ia ke NPP nama kibab pun bak hijing kerhu kila jialong Akan ia bersensi Jompi Barokawi Dia bisa bagi Uwe Bakamsta Lak kata kesan kelurnya Lak karoi kapal baka development Dan bungut ki perlok MLE Cungi ki bangit sapriang hati kisni di Banuan Baka daw Bagi John Baka parti NPP Kelong Namar karoi kapal Namar ke development Omdei Nakiway Patkidaw Menem step habang apuli kot kubor dap kadur jongba ujongba mukul baru baca ke front page kenyo su kuli kot kubor dan ngapet yang tur topen ban si hajar tingkah si benar hana iki kun samla nga habang aken ya katu kabiki ong si hajar si benai uwei pa uwei u kun samla le ka kun samla ka bom yo kam yo jam ngatrai hang kadu ni habdelut ya ka megalaya barakawai nga itamuna ya kane kejing advertise kejing penbet election jong kane ka parti ka batmai ka bayu kujab hapo ka jelajong usiar ki khon sama usiar ki long kami bat ki long kapa namarba banshu ya thong banshu penbet ka basuk nrei ban le ya ka kam de ka basuk uba ton ya kata kami ong ke parti rulu nilai kani ke parti mentah tolong divided hakawe kayeng ni sangut ukle jo kayeng berkat MPP ladak hakayeng kasem jongi mi bungut kinong yalam prapyo gayeng kasem ikon jongi kin sakma tang namar baya lempat para nong yalam nga kata-kadaw na slogan ong da kababurom day tang kanika parti jongi kabom judon kejing yatay kajing ye shrut lani kajing ye kedik burong ngiyelong lang kawai nakadadaw kapelong ya ki weipat ki leaders na ki weipat ki parti ba kin berkat banjoy bat kane ka parti jong nakadadaw nadumne kinongkren ki om Mendesyu tang kakruteng parti
Andai ka NPP kadai ka long yin long sen kabahe kabakrau kabayakeli batru kabadon kawei kejimut. But Jason Maulong, who has been a dear friend and a brother to me. We have worked closely for the last 4.5 years. Gone through many challenges together. And yet stood strong together and remained committed to our respective constituencies, remained committed to our government, and remained committed to the people of our state. I am indeed very, very honored, and I feel very privileged to formally welcome Jason Maulong, his entire family, and all his supporters and leaders to the family of the National People's Party. Welcome to National People's Party, Jason. It also gives me a great amount of honor and pleasure to welcome other senior leaders who have joined us today. Our former MDC, Don Kupar Sumer, the former leader of the PDF, with whom I share a very, very old relationship because we worked together even before he joined the PDF, before I also became NPP. We were in the Nationalist Congress Party, there's the NCP, Aiban Barbanyang. It gives me great happiness that we are together again, to once again work together for the benefit and interest of the people of our state. A source of strength and inspiration to us. And I'm sure that with your entry into the National People's Party, the party will grow from strength to strength. Friends, in the last 5 years, the National People's Party has led the MDA government. We have worked dedicatedly for the benefit of our people and for the benefit of our state. For us, the guiding principle has always been to keep the people's interest first, to keep the state's interest first, to ensure that we are able to take the state economically forward, to ensure that issues that were never addressed before, for whatever reason, were addressed by us. I tell people that I am a God-fearing person. I believe in the power of the Almighty. I believe that He has a purpose for everyone. And I believe that He had a purpose when He brought us to power in 2018 in the state of Meghalaya. And I always share with everybody that it is our duty to ensure that we take this responsibility very, very seriously. To ensure that the purpose for which we are here, which is to serve the people of the state, is never undermined and remains primary to all the work that we do in the state.